Unia Utiemi and Anapa fine, and we are fine, I know me fine. A percentage what training is no maybe so waterable. A radiant coupon and quine near ordinary hobeto or no asa for a radiso. Na obet you or no radiant coupon nasem. And as Sandy Pano. Train or no asa for radit nenim. Or no muna isra e woman. Na enemy bisa yahono say. Nipa yawa asasi we ya yete so. Dudo saying neti already nyankopon ene ewo bra yawo me. Me sane asisu biem. Mesinne asasi ya yete suwe. Nipa dodo mien ene wo twen tie awrade nyankopon ene. Ene enam sika ye pene wo asasi we soliti. Yemfa awrade nyankopon anumasem enye adwuma. Yentie awrade ne yede atu anama. Nipa de nyansa ene ni ndie ene na hodre ene ni nyansa pre nia obedi ene nia obenom aradi nyankopon se kwade ne de nyina da ho na ye wo kwant ne nia wo faso a babi anka wo kro no obeduru entem omia wo tukwan wonin kro na wo kɔ ne so na wa wasim se woko na mara woko kurunu numnok woko ton kwanta na ibi wokurunu enkwanti ya babi kwani ya edawa eyen kwanta na no matter how it no o babi ebi ya kokurunu so kurunu o biya edi ni kura kware no ekoso by wo wunin kurunu a woko no enti wa misa se kwani we neko kurunu ameko so anasesen na wankasa wudu nyansa se wokwa no matter how obeyra obepre ansana wa hunu kuruna wokwa no so sari na wiase yerti asasi we so a brabo aye bonumu ayetin amaye nipa bi wa asasi we so a ohunu se ni nua otona mo fridge a shene stock akra no na ese orusu kresika ese okotono bi bisa rade se kwam benia so no memfa medidi mensa be komano na onchiro kwantia no na faso enne bi sorioti abruchira na asoro se meko abruchira bitin kotono ni fie bitin kotono abusia japade nyina bitin tono nia enye se otono na odi atukwane abetra brochire bia na brochire so radi nyankopon enka se wotena na babara wabrabo ese Ghana no bono enti ubaye no abrabo no mu ayetin na obrem radi nyankopon ene yenti radi nyankopon ne emfa yade ye nyansa enti bre ene noma esoye a yenya sefo radi nyankopon ema wo twere ho na omie wani se wobetim atie radi asem